Kitabu cha Isaya mriango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa 12. Bwana ndaonera mbazi ya Israheli kidza andatsagulaka heri naye andaikakaizatsi yao enye. Ajeni mandadziunga na kubwerana nao Aisraeli manda ahala awatu wa mataifa na kuareha hatu hao enye. Manda ahenda atumwa ao akilume na akiche kaizatsi ya Bwana. Manda ateka na kuwatawala ria watu mariokala manateka na kuwaonera. Baikaiza siku hiyo ambayo Bwana ndio kuonyesha kula kwa huzuni ya kwako na tabu ya kwako na kutumishwa kwa kwako rikotumishwa. Undatila ndumoi kumutseka mtawali wa Babeli na kwamba lola ye mtesi arijo komeshwa lola jo kavurieke kadzijofika mwisho. Bwana adzakomesha wademi wa mtawali mui arie apigatu amataifa na koro na mapigo gasigogoma watawala atu amataifa na koro na mateso gasigodima kuzuliwa. Dunia yosi ihurire hatuma nashangilia kwa kuimba hata miberoshi inafahirwa na mierezi ya Lebanoni inashangilia dzuluzo na kwamba kwa kukala udzagbagba kahana mutu andie kudzafutema kuzimu kudzadudumuka kwa utua kwako ili kukutsangira wakati undiho kudza kunala musao mariofa kwa utua kwako. Ao osi mariokala abomwa dunia manarungarara osi mariokala atawali amataifa marungerere kula kaiza vijao jaenzi osi mandanenda na kukwamba uwe nawe udzauya kuna nguvu heresisu ngumayo idzatserezwa hata kuzimu hamwenga na sauti na vinanda vya kwako mabulu gadzakala kitandacho na dzulu udzafikirwa ni minyolo lola jori jogba kula mlunguni hewe nyenyezi ya madzacha mwana wa madzacha udzatsufa tsini duniani uwe uriye gbaga mataifa nawe wamba moyoni mwako nindapanda hata dzulu mlunguni nindaika kihi cha enzi dzulu kukira nyenyezi za mlungu nami nindakelesi dzulu za murima wa mutunganano kaiza pande za mwisho za kwavori nindapanda dzulu kukira maingu ndakala here iyarie dzulu ya josi ela undaterezwa hata kuzimu muhaka kotsi ya wowina ao makonao mandakutema dzitso na kwangalala na kwamba vidze yuno ndiarie tema tetenya dunia na kuzitukusa tawali yuno ndiarie uhaendia urimwengu ukale nyika na kuipendua midziye vidze yuno ndiarie kala kuwavugula afungwa mende kwao atawala mataifa osi mazikwa kwa ishima kila mwenga kaizambiraye ela uwe udzatsufwa kure na mbirayo herekita ikifu undajogba na utsufe kaiza wina wa mawe hamwenga naria humario lagba kwa mushu uwe kunda zikwa na atawali kwa kukala weya nonga siya kwako na ukiala gatuo kijazi cha atu ai dzauwe kakinda kumbukirwa kare na kare tayarishani hatua kuatsinzira naye kwa utu wa dhambi za akare yao sidze maka rungarara na kuihala yotsi na kudza za urimwengu na midzi. Bwana wa majeshi anamba nindarungarara nishindane nao na kidza kaiza mudzi wa Babeli nindanonga dzinare na atuwe mariosala nindanonga mwana na mudzukulu. Vivi ndizho Bwana ambazho. Kidza Bwana majeshi anamba nindaihenda yotsi kalema kaloga nungu na maziya gamadzi nami nindaishera na lushero lwa kwanonga. Bwana majeshi adzaapa na kwamba ujeri wenye vizho nirizhopanga ndizho vindizhokala vizho nirizhokusudia ndizho vindizhotimira nindamutisatisa ye muashuru kaizatsi yangu na nindamuzhoga dzulu za mirima yangu naye niraye indauswa kula kwatu wangu na muzigowe undauswa vituroni mwao
Riri ndo kusudi riliropangirwa dunia nzima, na uu ndo mukono uriogolozwa dzilu za mataifa gosi. Bwana wa majeshi adzakusudia ni hani adimaye kumuzulia, adzagoloza mukono na ni hani adimaye kuudzya. Ugunulo uu wakudza mwaka uriahu wa kuferera mtawalia Ahazi kuamba musifahirwe henwi Afilisiti nyosi kwa kukala Aashuru mudata urio kupiga udzabandika, mana kaiza sina iraiye nyoka mundambola fira na rofira ridzazhala ridzoka ramoho rakubururuka. Masikini nyasi mandarya na atsowi mandalala salama, ela sinaro rindalagwa na nzala. Atuwo mariosala nindalaga. Pigani kululu kaiza miryango mibomu, rirani henwi murio midzini, tetemani zhomu kwa woga henwi Afilisiti nyosi, mana kunadza jeshi heremosi kula kwa vuri na shikariye kama chelewa buri. Vidze ujumbe wa Afilisiti magerwe jiburani, ambeni kukala Bwana adzaijenga Sayuni na riahu maonerwa kaiza atuwe mumu mandapata chimbiriro.